Sakal, bazar qanday bo'ladi? Bazar har qanday. Har qanday? Ne bugun albapsiz qunda uyingiz tuqpay atan, baga qiyqirib soda qilgan yer yo'q bo'lib atadi. Sattım, 2 qo'chqor satdim atan. 9 ming. Ne oldu? Bu soyib qo'ydingiz bu? So'yib qo'ydim atan. Ama birov shashib qo'ysa berib qo'yay dedim mana. Buni ham shuni sotaverasizmi? Sotaverib. Qancha bo'ladi ekan endi? 700 dan kiraram biri. Mana. Ko'rsatib qo'yaylik, sotilgan baholarni 15 dan. Mana qarangizlar. Biri cho'ng, qolgani kichkina, mayda. 15 dan. Soda. Yaxshi, yetganda emasa, soda 30 dan sirib o'tasiz. Qanchadan bu soda bo'ldi aka? Soda Berdi misali alarman. o 3'üne verdi. Qancha berdi shu uchun? 3'övi de öngdü ekenda bunda. 90 berip alıp kayra nogi verdi. Qayra noga berdi deysiz. 30 dan 90 berip qayra qaytdı oyundan. Kayttı oyundan kayttı. Ne oldu ekan anda? Biroq Oylanbay berip alsa gerek. berip alsa kerak. Tuğandar uşul jemden başlasak. Jem qanday bo'lib atadi ekan? Assalomu alaykum. Qancha jigor meni arpa? Buğday. Ayt. 26 dan. Mo jimiqchi. 20 so'm. 20 so'm. Granul ekan, ha? Mo arpachi arpa. 26 mes. 26 mesli. Jigori. 25. 25. Buğday. 25. Mo tartılganдар bir aytib qo'y ketib qoladi. 27 arpa. Ha. 27. 26? Aralaşlar. 26 aralashlar ekan. Nomerini aytib qo'y. 0700 62 8955. Mına dastavka boyunca söylesеңizdер болады. Don Qabar degan YouTube kanal. Анда эмесе биз менен чогулуңуздар. Assalomu alaykum урматтуу биздин каналдын катталуучулары, жалпы мал чарба көрөрмандары, саламатсыздарбы? Бүгүн ушинтип 24-январ болду туугандар. 2026 жыл. Биз Чүй облусу Сокулук мал базарына келдик. Сиздерге koylardan bağlarını bilip berебиз. Kanalды колдоп, тырс лайктардан басып көрүп туруңуздар. Биз 180 миң катталуучудан аштык туугандар. Буюрса кызматты кылабыз. Мынакей базардын көрүнүшү мындай. Кородоолордон баштасак анда эмесе туугандар. Мында козулардан көрсөтөйлү. Мынакей. Ассаламу алейкум. Козулар канчадан? 13-14 boyda. Ургач эркек кандай? Ар кандай бияқта? Ар кандай 13-14 баалары. Qanchadan bir soda oldu? Soda bo'ladi paket. Xudoga shukr. Shukr. Qanchadan berildi? Satgan bo'ldi bu? Bo'ldi da aka. Qanchadan satdinglar? Misol aytgan bor. 12,5. 12,5. 12 dan beri o'tchadi. 12 dan dağı? Oo. Cho'ng rahmat. Anda emese mo qo'ylar bu bular. Oo. Cho'nglar ekan, ha? Cho'ng qo'ylar bor aka. Qo'zlar da bor ekan içinde. 17 dan boshlab 20 gacha endi. 17 dan. Surashlar 17, 18 bo'ladi. 17, 18 dan sirib o'tadi. Pogolovdan Soygonga. Qanchadan ekan? Soyishqa. Soyish. Qanday? İşlerin yaxshimi? Qanchadan bo'ladi? 18 dan. 19, 18 soyishi. 18 dan. Eng ildiyichi? Eng ildiyi mallar var 15 dan. 15 mingdan, ha? Aha. Yaxshi. Bunaki soyish ekan. Bu qayoqdan qo'ylar shunda? Göl, Talas, Qaraqol, ha? Göldiki. Göl, Qaraqol deydi. Aha. Yaxshi. Anda mesela bunaki ko'ringizlar. Taqtadan beri. Ko'ringizlar. Sizlerge gösterip bereriz biz. Bu yoqdan qarab turib turganda. Bunaki. Assalomu alaykum. Bağlar qancha qo'ylardın? Qo'ylar har qanday bu qo'chqorlar 24 ming. Mo qo'chqor 24 ming. Qo'zi qo'chqor bu. Artdan quyruğunu ko'rsataymi, o'shanda? Qo'y qancha qo'y? Qo'ydan aytib qo'ying, qo'ydi. Qo'ylar bunlar 25. Bo'z bu? Mo bo'zi 22 ming, 2 tish. Mo'g'u? Cho'ng o'rtada turadi. Ha, kichkinakeyi. 22. Mo cho'ng. Bu chimal bu? 33, soygon. 33 mına quyruqlar. Soygonga artdan ko'rsatayın. Soda yaxshimi? Ma'qul, yetdik anda mese dag'i. Qancha chiqadi endi bu? Chiqadi biri. O 12 ga qalbay. Mana charbalar tart degan bir tuğanlarga. Charba qozulu oylar var ekan. Bundan bu yerde. Mana ko'ringizlarchi. Qozulu oylar qanchadan? 30dan so'radi. 30dan deydi. Tishlarichi tuğan? 2 tish, 4 tish, 6 tish. 2 tish, 4 tish, 6 tish, 30dan deydi. Bunaki. Qarangizlar tuğanlar. Ana bazardın görünüşü, alışta жүрген mekendeşler görünüzlerçi bir. Moğu 2 qo'y bor ekan. Mo qo'y qanchadan ekan bayka? Qanday sizlar?
Bağısı. 40 sıra otam ökönü. Ekönü. 140 ming. Boğuz bu? Tişleri kanday? 4 tiş, 6 tiş. Bu araşan mı? El yaman köp bu. Ya, liniyası var mı? Kanday liniyası? Ya. Bikont? Bikont deyin liniyadan eken mana. 140 ekosuna surab atat. Anda kettik daha görsetip bereli. 140 kişi köp eken. Maka çıkar kancha eken? Soda bolup. Kancha eken uşulunuz bayke? Kanchadan eken bayke? Bağısı. 56. Ekonu mu? Qaysi bayke? Qancha bor? 4 tane qanchaga bo'lyapti? 15 mingdan. 4 tane. Ha, 15 mingdan mana soda. Mana. Ko'rsatib qo'yaylik, sotilgan baholarni 15 dan. Mana. Qarangizlar. Biri cho'ng, qolgani kichkina, mayda. 15 dan. Soda. Yaxshi, yettiganda demese sodalarını bersin. Moda. Qo'ylar qanchadan bayga? Arashan qo'ylar. Qo'ylardan nimadan dot? 30 dan surib. 30 dan bo'g'izku, gem qisir bu. Bo'g'izdan. Bo'g'izda 30 dan surib o'tasiz. Ha. Qanchadan bu soda bo'ldi bayga? Soda Berdi misali alarman. o 3 oyna verdi. Qancha berdi shu uchun? 3 da o'ngdi ekanda bunday. 90 berib olib qayra nogi verdi. Qayerdan olib berdi deysiz? Ha, 30 dan 90 berib qaytdi o'yindan. Qaytdi o'yindan qaytdi. Ne oldu ekan anda? Biroq O'ylanmay berib olsa kerak. berib olsa kerak. Sodangizni bersin bayka. Qanchaga aldingiz buni? Buni He? 15 jarımga. 15 jarımga? Chin aytыңыз, taqsir. Chiptinni aytadi. Chipchin deydi, yaxshi buyursin. 15 jarımga aldım deydi. Mana qo'zg'o'shqirlar. Bu yoqda esi ko'rinmaydi. Anda bu qoronni ko'rsataylik. Tug'anlar, videoga like bosib, kanalni qo'llab ko'ringizlar. Mana shu yerdan ko'rsataylik bunaki. Qana? Bu qo'chqorlar bu aka. Qanchadan surib o'tasiz? Bu baylanib tura? 45 dan sonra. 45 dan tishlari buzilganmi? Qo'zilar. Qo'zilar. 9 oylik. 9 oylik. Manaki. Qo'ylar 180 dan jo'g'or. Qo'ylar 180 dan jo'g'or. Boylar 80 dan desiz, 180 dan jilqi qilib berdingiz-ku. Bahasini qancha dedingiz? 45 dan. 45 dan. Savdo qildi-ku bozor. Buni o'tadi. Qanchadan berib berdi? 35 dan berdi, bermadi. 70 ga ekoni berib berdingiz. 35 dan. Qancha bayladingiz? Buni baylamayli uyda жүргөнүн. Ha, mundayla. Semiz ekan-a bunaqa? Ha? Semiz qo'ygan. Ha, savdangizni bersin. Ikkila boshmi? İçinde de var qo'ylar. Qana? Ha, mo qo'ylarni tashidiki. Baholari qancha qo'ylarning? 45 dan boshlab 26 minggacha. 45, 26 mingdan boshlab 45 minggacha. Ha, mo'g'u shu. Suleko 45 dan. Suleko 45. Bo'z bu? Yo'q, qo'zilar. Ha, qo'zilar burg'achi bu bardig'i. Ekole 4 ish qolganlari 9 oylik qo'zi. 9 oylik qo'zilar ekan, minaki. Ha? Yaxshi. Chiqarib qo'ysin berdi. Qaysini? Nomer aytasizlarmi? Aytib qo'y nomeringizni. 505 97 97 99. 2099 Soquluqda ekan. Minaki. Ko'ringizlar, tug'anlar. Qoralar ko'p ekan bugun. Bunga ish ham ertangdan bo'ladi, do'stlar. Bunday baykam qo'ylarni qo'yib qo'yib turadi. So'raylikmi? Qandaysiz bayka? Sizniki? Qo'ylar qanchadan bo'lyapti? 30 ming so'mdan. Tishlari qanday? Yoshlari? Atkorum bular. Atkorum. 4 tishdan 8 tishgacha. 4 tishdan 8 tishgacha atkorum. Qancha oy bayladingiz? Sentyabrdan. Sentyabrdan beri yem-cho'p qimmat bo'lyapti. Qanday bo'lyapti? Aqto'tavana? Suradi-ku shularni. Surib Qanchadan bunday ber deyapti? Aytingizchi bir. Ko'rarmanda ko'rsin bir. Har qanday baholar. Har qanday? Bölüp alam debbe. Real bergen yo'q bu odam. Tomda o'tamiz. Siz optimi? Nomer aytib qo'ysangiz bo'ladi onlayn. Qanchadan berasiz bunda misol uchun? Yaqinroq qilib. Ana uchun o'zi silashovsiz. Silishingiz, qancha deyotasiz? 30 dan. 30 ming so'mdan so'rayotgan ekan, silishingiz deydi. Nomer qoldirib qo'yasizmi? Qancha bosh bor bu yerda? 26 bosh bor. 26 bosh qo'ylar ekan. Bu tatkorimda turgan. İçin bu qisir ekanda bular ha? Soyushqa? Soyushqa mana qarangizlar, bular ham cho'ng-cho'ng, esimlari da cho'ng bo'lib bosh kerak ha, aka. Nomer aytabizmi, bunday sotasizmi? Meni aytadi. Aytib qo'yamiz anda.
703 0703 менен 58 58 0709. 0709. Байке рахмат, мына ушундай. Азыр могу жерде бир тууганыбыз кара койлорду кармап турат. Ушундан сурайлы. Ой, тууган. Канчадан мо койлоруң? Koyuyor. 40тан? Булар бооспу? Boz koyuyor. Канча тиштер? 6 tiş, 2 tiş. 2 тиш, 6 тиш экен. 40тан дейсиңби? 40'ta değil. Ушулар соода болдубу бир? Oldu. Канчадан бербедиң бир? Реально айтчы көрөрмандарга. 33'ten beri. 33 миңден берилбепти мына. Жакшы, рахмат, тууган. Соодаң болсун. Мына ушундай койлордон тартып кой деген туугандарга тартып көрсөтүп атабыз, достор. Мына сокулук эми могул жака өтөлү. Биз менен болуп туруңуздар, аягына чейин көрүңүздөр. Туугандар, реклама үчүн номерлерибиз 0707 388 350 WhatsApp жазыңыздар, туугандар. Мынакей базардын көрүнүшү бир көрүңүздөрчү. Мен сиздерге колдон келишинче көргөзүп берип атам, мондай кочкорлор бар экен. Ээси ким экен? О, кочкорлор кимдики экен? Кандайсыз байке? Бааларын бир айтпайсызбы, эки кочкордун баасын? 50 миңден сурап атат. Тиштери кандай? 2 тиш, 4 тиш мынакей. Чоң кочкорлор экен, Бул соода болдубу байке? Канчадан бербедиңиз? Мына кетте келе болду. Могул эле. Канчага? 37. 37 миңге берилбептир. Могу кочкор да жакшы экен, бойлуу. Могу ушулбу? Жаш экен, 2 тиш экен. Могу койлор канчадан? Койлор О 28. 28. 35. 35. Могу козуларсызбы, чарбалар? Барбы? 18. 18 миң сомдон түшүп берет экен байкем. Ушулар боосу 18 дегендениз? Точно билбейм. Билбейсиз, Мынакей. Кочкор жүргөн дейт, мынакей. Нары чоңкой бооз. Могу. Ал канча миң дедиз? Могу, мына. 35 миң. 35. Модан качкан. Ушудан качкан. Мына кочкор. Куйруктарын караңыздар. Эми ушуну алам деп калган бир туугандар болуп калса, бир номер айтып койбойсуз байке? Айтабызбы? Базардан эле кетип калат. Базардан эле сатасыз. Мейли, соодаңызды берсин анда, Базардан сатам дейт. Могу козулуу койлор кимдики экен? Билбедиңизби? Жок, билбедим. Макул, рахмат. Козулуу койлор бар экен. Мына монда жаш козулар бар экен. Могу козулар канча? Ассалам алейкум. 12ден. Ургачыларбы? Бычмал эркекпи? Бычмалдар. 12ден дейт. Кичине болду. Ушуларды канчадан бербедиңиз? Пока Сурай элек, Соодаңызды берсин. Кайсы? Могу? 150. 150 миң дейт мына. Арашан. 150 миң дейт мына. Козу кочкор экен. 10 айлыкпы? 10 айлык. Мына. Кайсы линиядан? Корабль дейт. Номер айтасызбы? Телефон. 509 менен 29 48 29. Мына козулуу койлор түшүп калыптыр базарга. Кана бир туугандан сурайлычы. Тууган. Ой, тууган. Козулуу койдун баасын айтып коңуз. 42. Тартайлы. 42 дейт мынакей козусу. Канча тиш экен? 4 тиш, Ушул соода болдубу байке? Соода болдубу? Канчага бербедиңиз? 39га бербедиңиз, Рахмат байке. 39га бербептир. Эмнени тартайын? Текеби? Мына теке, жигиттер теке. Бул эчкиби? Эчки да бар. Болду, мына улагы менен бул теке. Канча баасы? 15 миң дейт, мына 15 миң. Улак чапканга жакшы экен, Соода кылдыңбы? Соода болдубу? Канчага бербедиң? 14гөбү? Күчтүү жигит экенсиң, 14 миңге бербептиң. Канчага бересиң эми? Канчага? 14,5. 500 сом кошсо бермек экен. Эчкиң улагың менен канча? 13 тота. 13, Мына ушул жигиттер тартып койгус деди, мына чарттык. Макул. Биз менен болуп туруңуздар. Бодолорго да өтөбүз. Могу жакта козулуу койлор бар экен мына. Ассаламу алейкум. Канчадан козулуу койлоруң, 40тан? Булар өткөн базардагылар го, Сатылбадыбы? Сураган да жокпу? Жок, могу козуң грыжабы? Ошол өткөн базарда тарттык го. Сен тетерде тургансың. Мен тартканмын. Бир жума өтсө да билемин. Макул эми. Азыр. Мына көрүңүздөр. Могу козулар чоңоюп калыптыр. Мына могу
Gırıja deb aytkan da jigit. Ayıktasa bolat dedin ele? Bolat деген. Мындай соода болбой атат мындай. Соода болгон жерлерди тартайын десем, соода жок го. Кана, мен тартып кой деди, улакты деди. Улакты, кана улак, кайсы? Улактар. Эки улакпы? Канчадан булар? Серкеңиз канча? Улактар 4000 Улактар 4000 Но серкечи? 6000 экен мына. Мына коз кимден экен? Ушуларды соода болду байке? Жок, болду. Болду эле? Соодаңызды берсин. Жутуган. Мокта дагы теке бар экен, койлор бар экен. Бул козул койлордон да тарталы. Достор, биз этап менен чыгарабыз да, бодого өтөбүз. Ошого мындай койлорду бүтүрүп андан тияка өтөлү. Мо теке кимдики? Теке. Кандайсыз байке? Канча? 25. Не порода бул? Полукровка. Мына. Биттал. Тишичи? 2 жаш? 25 дедиңизби? 25 миң. Берки. Сиздики бирөө эле? Мындай онлайн номер айтасызбы? Айтып коюңуз. Момундай теке алам дегендерге. Көрүңүздөр. 0505 66 45-25. Рахмат байке. Мына ушул текени алам дегендер болсо, чалып сурап көрүңүздөр. Мындай козулуу койлор бар экен бул жерде. Мына караңыздар. Сурайбыз эми ээсинен. Козулуу койлор кимдики? Жокпу ээси? Ээси жок экен. 35тен? Болушу 35 миңден экен мына. Тиштери кандай экен? Билбейсиң? Бул экөө сеники. Сеники бооспу? Булар дагы канчадан? 35'ten. 35тен экен. Тиштеричи, тиштери. 4 тиш. Кана могунун козусу, могу чоң койдун. Жокпу? Эмне болду? Тилекке каршы өлүп калды да козусу. Өтүп кеткен деп койду, өтүп кеткен деп айтпа, козуң өлүп калды де. Бирок кой жакшы экен. Өткөсүн болот да мына өткөдөт да арымы. Аксакал, базар кандай болот? Базар ар кандай? Ар кандай? Не бүгүн албапсызбы мында үнүңүз тукпай атам, баягы кыйкырып соода кылган жер жок болуп атат. Саттым, 2 кочкор саттым атан. Ода сизге бир келе сурап бердим атан. 19 миңде. 19 миң. Не болду? Бул союп койдуңузбу? Союп койдум атан. Карачы. Бирөө шашып койсо берип коеюн дедим мына. Бул эми ушуну сата бересизби? Сатып берем. Канча болот экен эми? 700 килограмм берем. 700 сомдон килограммы? Семиз экен э? Ургачы Ургачы. Мына союп койгон экенсиз, шылып. Номер айтпайсызбы? Каяктан алат көрүп аткандар? Şu yerden dağ soyup koyalım. Дагы союп коюп коесуз. Сиз бул жерде эт базар кылып албайсызбы андан көрө? Атаң ода сизге. Акыл. Сөгүнбөң аксакалы. Ушул аксакал жерде кичине сөгүнүп калат эми. Могу жакта козу кочкорлор канчадан экен байкеси? Бааларын айтып коюңуздарчы. Kozu koçkollar. Koçkolmaz mı? Ургачыларбы? Urgaçılar. Канчадан? 17'den de otağız. 17 миң сомдон сурап атасыз. Бул экөөнү. Моолар сиздики эмеспи? Мына 17 миңден мынаки. 17 миңден экен. Ургачылар. Рахмат. Кана өтүп кетейин тууган. Мынаки. Чоң кочколорго да өтөлү. Бодолорго да өтүп көрөлү мына достор биз менен болобуз. Мына ургачылар канча байке? 35тен? Козуларбы булар? Не, линиясы барбы? 35 сом, 35 миңден деп атасыз. Кандай байке сүйлөбөйсүзбү? Канчадан болду соода кылды базар? Соода кыла элекпи? Соода кыла элек экен. Kayısı kıymaya çıkar. Бул Дон Кабар деген, Дони Кейджи деген канал. Мо козулу койбу? Мо козусубу? Чоңоюп калыптыр, эркекпи? Ургач. Канча сурап атасың? 38. Базар соода кылды? Канчага бербедиң? 36. 36 миңге. Коюң канча тиш? Картаң эле. 36га бере бербейт белең. Мына ушундай достор. Бул жерде да көрсөтүп коеюн эми могу байкеңиздики. Байке кандайсыз? Канчадан экөө? 40'tan сурап. 40тан? Козуларбы? Ар бири 40тан. Буларчы? Bak 45'ten sıra var. 45тен. Burası kozlu. Козулу. Мо козусу. Эркекпи ургачыбы? Erkek. Эркек. Кана бунун энеси?
Ortadagı o. Mana tişlerini görüp qancha savdo bo'lib atat bu? Bir şey görüp atat. Savdo bo'laylikmi? Soda bol var. Bo'lib atat da? Qanchaga berib aytasiz? Aytingchi. Bir siz ekansiz. Endi boshqalar aytaveradi. Neyse bir 110'a vermeydi. Qaysini? Üçünü. Tushunukdi. Mana 3 qo'y, 1 qo'zulu 110 ga berib aytadi. Savdo bular bu yoqda ekan mana. Savdo bu yoqda bo'lib atat. Mana. Mana ki savdo shu yerda bo'lib atat. 110 ga berib aytadi ekan mana. Mana shunday do'stlar. Bozor. Savdo bo'lgan yerlaridan da ko'rsatib o'tamiz. O'shanda siz qanchaga berayin deb o'tasiz, bayka? 37. Tanışlar görüp alalım. Mana ki dostlar. Yaxshi. Bucaktan görüp siz de Görelbay жүрдüm bile deseniz. Aa. Bugün görüp atasızmı? Biz de şu pazarda жүрөбүz. Azgı şu yerde görüp koyla. Salam aytmasa oğlum. Ha bolat da bayka kantip bolboy. Akbata Faybek salam. Tokmok mana. Ahmet Aybek salam deydi. Tokmok. Erteng balo tokmok. Pakrovka. Pakrovka salam eken tuğan. Erteng Çimkorgon. Çimkorgon yok emedi. Saylıkta bolup atar. Çimkorgon açılıp duruyor. Açılıp durup. Açılganlar bolsa, bilgenler bolsa kommentari жазып кетиңиздер. Бирок биз эртең токмок өтөбүз. Кечегиде Сайылык базарын тартканбыз. Эртең Чымгоргон ачылыптыр дейт, мына бир тууганыбыз. Мына. Канчага кетти байке? Айтып коюңузчу. Канчага? Ha 112'ge berilmedi. Бүтпей калдыбы? 112 миңге 3 баш козулуу берилбedi. Тиштери кандай экен ошондо булар? 2 тиш 4 тиш алынды. Жаш экен. 2 тиш 4 тиш 6 тиш 112'ge berilbedi. Макул. Мына алдыларынан да көрсөтүп коюн. Бир туугандар. Көрүңүздөр мына. Ушул үчөө экен. Бирок жаш экен мына. 112 миң сом. Бөлүп алыңыздар канчадан болуп калат. Мейланда ийгилик, Мына биз торпокторго өтөбүз анда.